Ola, chamámonos Martiño Molero, Martiño Lago, Ethan e eu, a Lara. O noso experimento chamase cohete a reacción. E precisamos cinta, 3 botellas de plástico como esta, un fío longo, un globo e unhas tesouras. Pasos. Paso 1. Coller as 3 botelas e cortalas. Que nós xa temos listo. Paso 2. Pegalas con cinta. Pero nós xa temos feito. Paso 3. Coller un globo e poñelo nun extremo da botella, como aquí. Paso 4. Poñer o fío no outro tubo. Paso 5. Unha vez suxeitado o extremo do delante, temos que hinchar o globo. E para iso sacaremos. Paso 6. Temos que soltar o cohete para que saia disparado. Conclusión. O cohete móvese polo aire que expulsa o globo. Entón sai disparado e se lle damos a volta irá pero para outro lado.